Prva novina koju smo mi, koja je najstarija, da kažem, novina koja postoji, ili časopis koji postoji u digitalnom arhivu, jeste Bosanski prijatelj, koji je ujedno i prvi časopis koji je publikovan u Zagrebu 1850. godine. Je pokazalo da je ogroman broj korisnika, nevjerovatno, od ljudi koji zanima naučnika, ljudi koji se bave bilo čim drugim, ali da ih zanima nešto što je pisano u novinama, ambasade, sud Bosne i Hercegovine, tužilaštvo, policija, fakulteti surađuju sa nama, znači jako veliki broj ljudi. Da bi Infobiro za studente bio nezaobilazan alat pri svega pisanju seminara, pogotovo recimo sa ta ratna izdanja, kako se pišu novine, kako se pojmovi koriste, kako koji novinar radi, kako izgleda tekst, bilo šta da radite, vi jednostavno to je nezaobilazno za studente novinarstva. Pun jedan medij s kojim smo mi razgovarali, što je za mene bilo vrlo pozitivno na iskustvo, svi su, naravno, svi izdavači su željeli to da budu dio toga. Mi kad smo krenuli, znači Infobiro ima dva neka svoja pravca, jedan pravac jeste da mi arhiviramo aktuelne novine ove koje trenutno izlaze. 2004. radili smo sa već digitalno rođenim novinama, Dnevni avaz, Oslobođenje, Nezavisne novine, sve novine koje su sa izdanja koja su izdavači koji su bili spremni da surađuju sa nama i koji su imali tehničke kapacitete za takvu stvar, a 2006. smo počeli sa digitalizacijom ovih starih novina.